وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Asobahum fi mim mati dengan fa, jangan didengung ya. Asobahum fi, ya jangan didengung ya. Pastikan aja mimnya sempurna, terus nah pokoknya jangan didengung lah ya. Asobahum fi, itu tadi tulisannya kan? Nah, coba ulang lagi. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Mim mati dengan fa, jangan didengung. Asobahum fi, hum fi. Asobahum fi, sempurnakan mim matinya. Ya, pokoknya jangan didengung, sempurnakan aja mim matinya. Asobahum fi. Nah, itu ya. Si taki di sana tuh taki, sebelah si misbah. Nah, ulang lagi. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Nah, yang diperhatikan lagi, umpamanya seperti di kalimat terakhir ya. Wa bi'sa mathwal zalimin. Ada wa itu terus disambut dengan huruf gha yang berbunyi tebal. Jangan terikut ya. Jangan terikut wa jadi wo ya. Tadi di atas juga ada beberapa huruf yang di depannya huruf yang berbunyi tebal. Nah, jangan terbawa ya. Yang bunyinya kecil ya kecil aja. Seperti tadi ya. Wa bi'sa mathwal zalimin. Umpamanya di ayat di depannya walaqad sadaqa diapit oleh dua huruf yang berbunyi tebal. Nanti kalau salah-salah itu jadi sodoko, do-nya da jadi do ya. Sodoko walaqad sadaqakumullahu. Umpamanya ya, hati-hati itu ya, huruf-huruf yang berdampingan, satunya berbunyi kecil, tipis, satunya berbunyi tebal. Jadi jangan terikut, jangan yang kecil terikut jadi besar. Begitu nanti ya. Nah, coba tutup dulu sadaqallah ya. Sadaqallahul azim. Itu nanti misbah ya, diingat-ingat ya beberapa poin-poin di atas tadi.
Untuk lagunya pun ya sedikit-sedikit lagi nanti ya. Yang terakhir ini kan lagunya Jiharga kan? Ya Jiharga ya. Nanti dimantapkan lagi ya, dimantapkan lagi pangkal Jiharganya. Ya, begitu nanti ya. Baik.